Yazmışlardan uzmaşı yok, yazmışından kilişsin. Arkadaşının kıyısına batıp kaldı şiregim. Yolga deşe, jırga deşe, balkırganlı, kureli, eylene bin kibenler, şugür. Amışlarga kirip bara, şırlı göz. Kadirlemeyim jırlarımның kalganların tuklausuz. Jırın bir dilim ipiyle, bir tohtaş şeyiyle tutup işin. Burulmağımdan, jırlar jırım kalsa da, mında yığılsa da, mında de kolasız, tanışka. Jırlı, güylü balaşa, yılap mında balaşa. Bala canım, bala aklım, ömürlükке kalaşağım, uzun bilen barışa, jırlarımda yanaşa. Yaşagan sayın kumulda mımardan. Her yamakı, her yamanizden janğa yama sağlaşısı. Ellesin bu jirge mın jirga kilebizne. Mın her jirde. Ol jirge apat kar bulup yava. Leysen yağmur bulup kama. Ultan jil bulup ise şişme sularına kuşulup ava. Abzalıga bugün üzünün tuğan yağı. Aktanış hakısı. Aktanış anı bugün donlı, zorlu. Tasırının kolu, ırsıpsırının atkasagan artisti Efyapamız Abzalıgı'nın ismini menleştir maksatından bugün rayonumuzda heykel aşılar. Heykelimizni aşı için beyramimiz sırrına rayon başlığı engel bulup kattakıkla. Efyapamızın kızı Zülfiyapan'ın hem heykelin skulptörü Fenil Valiulini şapırabız. Rahim intiniz. Efyapamızın tuğan yağı aktanışında dinlemiş. Dicamos sayılakan kabartapar kimler belirleyebilir. Kazanışa, kırmalı pınarlar, kırmalı rayondaşlar. Zor tantana, zor beyram, Respublika beyramı, rayon beyramı, anlamda zorlak beyram. Görəsiz. Biz Efyapamızga özümüzün rayonumuzda Respublikalar birinçilerden olup heykel aşağımız. Kazan şehrinde anın kabirlerinde heykel yoldan ol bizimki ofisiyel başlatılan heykellerine yapılan. Kırmızı rayondaşlar, indemin kübüdere aydık da gidersin kine. Barbarayınlarımızın Tokay Baba'yı gösteredir. Tokay Baba'ya zorluğundan olu şahıs biz Allah bilse gidecekte
Bibliotekada onu rekonstruksiya yapıyoruz. Hem de şunda Tokay Skiver yaşayız. Hem Tokay heykelini de şunda koçerege İpaka bilenler restorasyaya aldı. Aktanış rayonuna iki ulu şahısını bilgen. Birisi Vintemir Şaripoviç. 26. Ağustos günü bütün Tatar dünyası, bütün yetekçiler, rayon başlıkları, ministerler, prezidentimiz, başka federal akıllı yetekçileri bilen Anun Kavan Ağlı Enek Ağlı'nda birinci prezidentimiz Vintemir Şaripoviç Şeymiyev göz astı, heykel astı. Tatar dünyası için ikinci ulu şahısını bilgen Alfiye Apamız bizning qarshimizda basıp turadi. Bizning bilan redden turgan sınlar, ular bek zo'r kishilar, Tatar dunyosi uchun zo'r ish ishlagan kishilar, zo'r martabali kishilar, otning darajasini bir nechta yetib bo'lmaydi. Ular bilan biz chin ko'ngildan g'ururlanamiz. Bizning madaniyat yo'qda Alfiya opa ismini debdi. Bizning xalqimizda Alfiya opa, Oqtanish desang Alfiya opa, Vintemir Şaripovich Şolay bo'lg'ach, loyiqli ravishda Alfiya opa o'zining o'rnini desakda durust bo'la turgandir. Rahmat bek zo'r. Bizning skulptorimizda men endi bugun hali ertan turtamda kelib qaragan edim, unda bir nima da yo'q edi. Bugun soat o'tgan, o'sha Alfiya opa bosib turadi. Kelafani, uning yoshgina yigit, qani qo'ya. Kelfani. Vintemir Şaripovichga besini şol yasadı. Atlı yasadı şol. Yaşkene talantlı yigit sen çıqqancha Alfiya opani yasab qo'ygan. Burası mı şu yasadı? Tanilikli yigit bo'lar, bek talantlı. Tokay premiyasına kandidat. Teşekkür ederim. Şin ko'ngildan rahmat senga. Şin ko'ngildan soyli. Bu bosib qanatirmay Alfiya opa soyli. Burasizmi? Dedim yasagansiz senga. Ko'ngildan rahmat sizga. Дорогие друзья, сегодня поистине знаменательный день. По всей республике проходят праздничные мероприятия, посвященные столетию нашей республики Татарстан. И, конечно же, одно из ключевых событий сегодняшнего дня – это мероприятие здесь, в Октаныше. Я с большим уважением и радостью от имени Министерства культуры Республики Татарстан поздравляю всех жителей и гостей Октаныша с вашим юбилеем. Благополучия, счастья, ну и, конечно же, новых побед и свершений на благо района и республики. И, конечно же, одно из самых примечательных событий сегодня – это открытие памятника Альфие Авзаловой. Открытие памятника – это не только подарок октанышцам, это подарок всей нашей республике, всем поклонникам творчества великой Альфии Авзаловой. Альфия Авзалова – это кумир многих поколений. Ее голос любим и узнаваем всеми. И все песни, которые она исполняла, становились шлягерами и народными хитами. С ней сотрудничали выдающиеся композиторы Татарстана. И среди них Назив Жиганов, Рустем Яхин, Захир Хабибулин, Мансур Музафаров и многие-многие другие. Сегодня, конечно, я хотела бы сказать, что Альфия Авзалова более 60 лет отдала сцене. Она была ведущей солисткой Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая и много гастролировала и по нашей республике, и по городам Советского Союза. И, конечно же, вот такое событие, связанное с Альфией Авзаловой, это не только дань памяти Альфии Авзаловой, это также дань памяти той славной эпохи наших выдающихся деятелей культуры и искусства Республики Татарстан, чье творчество сделало узнаваемым татарскую песню на всех просторах нашей страны. Üstten kişi buldum Aktanışımda. Şuna göre ülkedeydi benim tuğan yavrum Aktanışım. Sizlere dinle bakış. Bütün Aktanışlarına bir sürü rahmet sizlerin resimle. Şu derdik bugün benim konularım tula. Biz işçiler telefonuna gelip düştük Aktanış'a.
Именно шунdan beri günümde şunday şartlıkta türlü neyleri Әйе, шуңа күрә бик зур рәхмәт. Фамилиябезгә, скульпторга бик зур рәхмәт. Ул эшләре безгә мемориаль тапканы, әнинең һәйкәле Хатлар зиратында, Казанда һәм менә бу өченче эш шушы фамилия белемен ясаган скульптор. Сезгә бик зур рәхмәт. Сәрия апа, бөтенегезгә, bütün halklarımıza bir rahmet hem nice şarkı oldu. Әлфия Авзалова исемендәге район мәдәният сарайының мәйданына хуш киләсез. Muhterem konaklarımız, ak yol kıvık, ak sözümüzde, tarihi dostlarımızın adı imzalarını yapayım. Salınған, әміміздің ұсақсылы 300 құйысынан дан тұтқан сәфәр билемелерінде қаршы алабыз. Сәфәр халқы октябрьнің 12-лық ярыш байрақтарын үзе алып, мәңгілікке қалдыра өзінде. Марс Ваткылыш білән. Марс Ваткылыш шөйлей білән. Молодец, білән. Первый Атбарстан, каждый Оқтаныштан, башлана Татарстан. Татарстан гербі авторының тамыры, Иске Сәфәр ауылының шыққан Бақыртинов Риза Бақыртинұлы. Сізні бәйрәм білән! Рахметтер Йосыр инде, рахмет. Марш абай алдың. Bular kadar şak pişirişi bir de usular bular. Bular gibi bir de pişirilmeyi. Davay, anlatsın. Ben bundiga konaklarga bular gitam. Seni koruman naqshatman, davay. Reisi, halk komisarları Sovet reisi oluşan Danlı, Aygardan Şaymardan selamlı. Bizning o'rtak tirishib bilan chizilgan hukumatimizning ishin siz loyihalarida davom etasiz. Shuni aytasan. Bayram bilan. Rahmat. Ikkinchi shaharda Shaygardan xola. Birinchisi Mintemir Sharif ishni aytdik biz. Ta'sir tuzilgan chirda Shaygardan Shaymardanov konstitutsiyani tuzilgan, yangi konstitutsiyani qabul ettirgan o'zining komissiya a'zosi bo'lgan ikkovi shaxsni bergan davlat Nesilleri, şişmeleri, Zırhanabay halkı bilen tugel. Bütün dünyaya tanılgan ressam skulptorları bilen danlıqlar. Zülfet Basirov, Esqat Safarxanov, Malikov bizning g'ururligimiz. San'atni yaratasiz, onu o'stirish ustida bek ko'p ishlaysiz. Kelajakda rayonimizda bizning ishlarni davom etarday talantlar chiqsin edi. Amin, şolay bo'lsin. Mana shu oq bitga bugungi kun istalikli qolsin uchun o'zingizning
Автографына мотор итеп, қол итеп қойыңыз әлі. Бая, кетер, башқа. Арна. Bu автографқа қарап қана да сізді художниклар союзына қабыл етерге болады.